Yesu ashimwe cyane. Amina. Tuje kurangiza kubyo twazindukiyemo uno munsi. Ni kama vile tunakuja kusawazisha siku ya leo. Uko twumvirije ingene byagenze. Tulifuata vilivyofuatana. Nuko byinshi byamaze kuvugwa hano. Masao yote yametamkwa hapa. Biciye mu baririmbyi, kupitia kwa nyimbo, biciye mu bigisha, kupita katika mafundisho, kuko amajambo tuzakurangirizako sababu yale tutakayosawazisha yamaze kuvugwako tayari yametokea. Ariko nituleka gusoma ijambo ry'Imana, ili atuache kulisoma neno la Mungu naho byavuzwe kugira ngo tugire na conclusion. Ingawa tulizungumza nayo ili tuweze kusawazisha. Abaimbaji bategeko Yesu aje, waimbaji wasema Yesu waja, abamama na gospel, abamama na gospel, hanyuma abahizi, abashujaa, abo bagabo, akina baba, tugira kuberekeye umunsi, wakasema kuhusu siku, umunsi w'iherezo, siku ya mwisho ugushitse, kwa sababu imewadia, yuko uyo munsi na kwamba siku hiyo nta kenge umuntu azokoresha, hakuna kujitetea, nta kukoresha ubwenge bw'umuntu, hakuna busara ya mwanadamu. Ariko ico gihe, lakini muda huo Imana ipo gufata ingingo, Mungu atachukua hatua. Uyo munsi niyo tuza kuyagako, hapo leo tutazungumza hayo. Uyo munsi niyo tugomba kumarirako, na hiyo tunaweza kumalizia hiyo. Ndio maana nimesema tunakusanyisha Imana yatuzindukanye tuza kumtia hapa tusikilize. Tusome muri Zefania. Kabla ya kukauya tutasoma kitabu cha Zefania. Zefania cha kabiri, sura yake ya pili, umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Mstari wa kwanza hadi 3. Zefania cha kabiri, Zefania sura yake ya pili, umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Mstari wa kwanza hadi 3. Turasoma Zefania ahanura abantu ngo barondere uhoraho bigishoboka. Nimukoranire hamwe mbere, nimukorane yemwe hanga ritagira isoni. Mutatumurirwa kure nk'umuguruka, kandi ishavu ry'uhoraho ry'inkazi ritarabashikako. Mbere wa munsi w'ishavu ry'uhoraho utarabashikira. Murondere uhoraho yemwe bagwaneza mwese bo kw'isi. Bashitsa amabwirizwa yiwe, murondere ubugororotsi hamwe no kwicisha bugufi, kumbure muzokingirwa ku munsi w'ishavu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndio ndio jambo tugomba tuyageko. Hiyo ndio neno tunakwenda kuzungumzia. Hapa Zefania ahamagarira abantu, anawaita watu kugira ngo barondere uhoraho, ili wamtafute Bwana. Ariko arabahanurira, lakini anawaonya cyane cyane, ariko arababwira ibigiye kubashikako, na zaidi anawaambia atakayewatokea. Yuko hari umunsi, anawaambia kuna siku w'ishavu au asira, ariko burake bw'Imana, asira ya Mungu uzobashikira, atawafikia. Anawaambia tafuteni Bwana, abagwaneza bo kw'isi yose, kwa sababu abagwaneza bo kw'isi yose, nyinyi watakatifu wa ulimwengu. Kuvuga ndio barabwira Abayuda bonyene, na kuambia Wayahudi pekee. Kuvuga ndio barabwira abo kw'isi yose, aliwaambia watu wa dunia nzima. Ariko ivyo tuza kuona mu gice cha mbere, lakini yale tutaona katika sura ya kwanza, hano ni Abayuda bwa mbere, alikuwa anawaonya Wayahudi kuko byachelishika nyuma y'imyaka 50, kwa sababu kabla ya miaka 53 imetokea. Ariko naho nyene mu gice cha mbere yarabwiye ab'isi bose, lakini kwa sehemu ya kwanza anambia walimwengu wote. Yali Wayuda gusa, hakuambia Wayahudi tu. Barondere ubugororotsi, watafute uhaki, hamwe no kwicisha bugufi, na kunyenyekea. Batikumbure labda wazokingirwa no ku munsi w'ishavu ry'uhoraho, wakati wa hasira ya Mungu wataweza kupona. Tusome hano mu gice cha mbere, tukisoma hapa katika sura yake ya kwanza, mstari wa kwanza hadi 3. Tunaona Zefania yivuga waliwe, tunaona Zefania akitamka alivyo, mahali ametoka, ajerekana urubanza ruzocirwaho kw'isi, na anaonyesha hukumu ya walimwengu. Watamanya gusoma byose, hatuna muda wa kusoma yote, tagenda turasimbagurika gato, tarukaruka kidogo. Umurongo wa kabiri gice cha mbere muri Zefania, hapa sura ya pili kwa Zefania, wa pili sura ya kwanza, bose ibintu byose biri kw'isi niko uhoraho avuze. Anasema itavikomesha kabisa vitu vyote, ndivyo Bwana asema. Ubuvugishwa yarazanye ku Isirayeli, unabii alileta kwa Wayahudi, gari mubwerekeye nabyo kw'isi yose, ilikuwa ikielekea walimwengu wote, uko abo kw'isi nabo nyine yarabahanura, kwa sababu walimwengu nao aliwaonya. Twiyumvira yuko ibyanditswe mu Isezerano rya Kera
babwiwe Abayuda gusa. Wakati tulifikiri maandiko ya kale imeambiwa ni Wayahudi tu, arige byabwirwa n'abatari Abayuda, lakini na wote waliweza kuambiwa, bashobora kumumva, wanaweza kusikiliza, ababa hafi yao, wale walikuwa karibu. Leo tunaona urubanza rwaciwe Abayuda, tunaona hukumu ya Wayahudi. Alikuwa anababwira ijereke y'Abayuda, alikuwa anawaambia kuhusu Mayahudi, yabwiye nabo ku isi yose, aliwaambia na walimwengu wote, uzoherengeteza abo ku isi, kwamba atafilisi walimwengu. Ico gihano yabitereke y'Abayuda, hapo hivi inaelekea Wayahudi, byabwiwe n'igihano bizoshikira abo ku isi. Akasema gazao ya walimwengu. Umurongo wa 4 kuza kwa 6, mstari wa 4 hadi 6, bazizobangura ukuboko kwanje Abayuda n'ababa i Yerusalemu bose, zonya amasigarira y'abayari aho hantu n'izina ry'ibishegu hamwe n'abaherezi n'abasenga inyenyeri arizo ngabo zo kwijuru, buriye hejuru ku bisenge by'inzu, n'abasenga bandahira jewe Uhoraho, bagatako bakarahira na Milikomu, n'abasubiye inyuma bakareka kumurikira jewe Uhoraho, n'abatigeze kundondera cyangwa ngo bagire icyo bansiguza. Turabona urubanza rw'Uhoraho abo gwerekeye na hano. Tunaona hapa sasa hukumu ya Mungu inaelekea hawa abasenga Bayali, wale wanaomwabudu Baya, amasigarira y'abasenga Bayali, na wale mabaki ya Bayali, n'Abayuda baba Yerusalemu, na Wayahudi wakao Yerusalemu, haya basenga inyenyeri, na wale wanaabudu nyota. Yanditse hano hapa imeandikwa izina ry'ibishegu na jina ya uchafu n'abaherezi na makuhani, kuvuga urubanza rw'Uhoraho rwari rwerekeye bose, kwa sababu hukumu ya Mungu ilekea wote. Kuko mu Bayuda hariyo abantu basenga Bayali, kwa kule kulikuwa wale waliabudu Bayali, abantu bari bamaze gufatwa ni no gusenga ibigirwamana bibakikije, na wale walikuwa wengine wanakuwa na miungu ya kuwazunguka, lakini wakati Mungu kuwamaliza, na wakati wa hasira ya Mungu kuja, aliwaonya ili waweze kujirudi. Alikuta na wale wamerudi nyuma, wanaacha kumfuata Bwana. Ya kwamba na Wayahudi kuna wale walifuata Bwana, na wale wampenda Mungu zamani, wale wamtumikia Mungu, na wakaacha, wakafuata njia zao. Hapa Zefania nao akawaonya wale waliacha kumfuata Bwana, na wale wakujaribu kumtafuta. Kuna wale walifuata Bwana na wakaacha, na wale hawakupima kujaribu, na wakapima kumtafuta. Kuna watu watatu wala hawakuweza kuniuliza, hawakumfuata, hawakumtafuta, wala hawakuweza kumuuliza. Bwana tusaidie sana. Bwana sifiwe. Hii onyo ilikuja kwa Wayahudi, ni hukumu iliyotokea kwa Wayahudi wale wameacha kufuata Bwana. Ico gihe Zefania yarabahuriye, basi Zefania akawaonya, Imana yarabicishije muri Zefania, Mungu akakupitia Zefania ngo ababwire, ili awaambie. Icya gatatu byerekeye umunsi nyene, kuhusu siku hiyo, umurongo w'indwi toka mstari wa 7, usome umurongo w'indwi, nuwekere imbere y'Umwami Uhoraho, kuko Uhoraho umunsi w'Uhoraho uri hafi. Uhoraho yateguye ikimazi kandi yejeje abatumire biwe. Hano turabona havuga ati Imana yateguye ikimazi. Hapa tunaona Mungu ameandaa dhabihu kandi yejeje abatumire biwe, tena amewatakasa waalikwa wake. Abatumire biwe barabaye. Sasa hao waalikwa ni wanani? Hicho kimazi chako bagutangwa n'icyaha. Wala dhabihu hiyo ilikuwa ipi? Imana idufashe cyane. Bwana tusaidie sana. Imana igomba gukora gukosora umuntu. Mungu alitaka kukosoa mtu, na bisi inzira zayo icisha, ila njia ambayo anapitia. Ashobora kuba ari umuntu mwiza cyangwa mubi, inaweza kuwa mtu mbaya au mzuri. Rero hano Imana hapa sasa Mungu abantu yagomba gukoresha mu kugira ngo ikosore Abayuda, watu walipitia hii akosoe Mayahudi, bano watumire hawa wageni, yani Abanyababuloni, ilikuwa watu wa Babuloni. Maana yamaze gutegura Abanyababuloni, Mungu ameandaa Babuloni
gihe Zefania yavugishijwe. Hapa Zefania akatabiri haya. Imana yateguye abanyarongondo. Mungu ameandaa Wababiloni watumire kugira ngo bashobore kuzokora icyo gikorwa. Wakawa wageni ili waweze kufanya kazi hiyo. Kucira urubanza Abayuda. Hukumu Mayahudi. Reka tubandanye. Acha tuendelee. Umurongo w'8. Mstari wa 8. Kugeza kuri 13 hadi 13. Maze kuri uwo munsi w'ikimazi cyane je guhoraho nzohana abaganwa n'abana b'ubwami n'abambaye imyambaro y'inyamahanga. Kuri uwo munsi nzohana abasimba ubwinjizo bw'urusengero bose bakuzuza inzu ya shebuja umuryango w'uruhendo. Maze kuri uwo munsi niho uhoraho avuze, hazokumvikana induru ku irembo ryitwa iry'amafi n'umuborogo mu gice cy'igisagara cya kabiri n'ugusenyerana gukomeye wazokumvikana mu misozi. Nimuboroge yemwe ababa Makiteshi, kuko abantu bose b'i Kanani bageseye n'abagera ifeza umunzane bahonejwe. Maze muri icyo gihe nzosangangura ikimuri i Yerusalemu, mpane abantu biretse nk'umuvinyu wiretse ku mvuzo. Bigira mu mitima yabo bati, ari icyiza ari kibi Uhoraho ntacyo azokora. Itunga ryabo rizocika isaho n'inzu zabo zihinduke imisaka, mbere bazokubaka inzu ntibazibemo, batere n'imizabibu ntibanywe umuvinyu wazo. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Murabona hano n'uno munsi, naona taskia leo haya wanagoti wali cyiza ari kibi Uhoraho atazokora. Wanasema Mungu hatafanya kikema wala kibaya, Mungu hatafanya. Hano majambo n'abantu n'umunsi bacyabivuga, na watu wasikia leo wanasema Uhoraho abwira rero Abisirayeli, basi akwambia Wayahudi bizobahana ntawazibu, izogeseza abasenga ibigirwamana, isi atamaliza waabudu miungu, izokwica ababorezi gupfa abandi, atawaua wale ambao wanawatesa wengine, imyambaro y'abanyamahanga, wale wanavaa vazi za mataifa, izohonya abami, isi atawaharibu wafalme, izohonya n'abaganwa, isi atamaliza na wakuu. Kuko kino gihe amacencerekeye abantu bose, hii gazabu imeelekea watu wote, wanakaa Uyahudi ili waweze kujirudi. Mungu alibaki watafuta, kwa sababu wamemwacha kuabudu miungu, wakaenda kuabudu Bayali, wakaabudu nyota, wakamwabudu milikomu na kupigia makoti. Mungu akasirika, akawapelekea onyo ili wajirudi, ili siku hiyo isije wamejiandaa waweze kujirudi na rehema ya Mungu ije kwao. Kusoma kuva kuri 14 kugeza kuri 18, soma 14 hadi 18. Soma muda umekwenda. Avuga kuperekeye umunsi w'Uhoraho, inasema siku ya Bwana. Umunsi w'Uhoraho urashitse. Siku ya Bwana inafika. Umunsi w'Uhoraho uri hafi. Siku ya Bwana iri karibu. Umunsi w'Uhoraho urihuta. Siku ya Bwana ina haraka. Ati nta feza zabo, na fedha zenu nitaji zahabu wala dhahabu uzoshobora kubakiza, hazitawaponya ushauri Uhoraho, hazitawaokoa hasira ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Mungu wa 18 ya sura 18 kwa sura hii ya kwanza. Leo msitee ubwoba, sasa siku ya hatari, usi wa magoba, siku ya dhiki, aho gisagara zochiki misaka, hapa mji utakuwa pori, anwazoe ibyago utakuwa shida tu. Leo Zefania huyu hamu ya Israeli, wenye wa Israeli ndio washore kwigarura, ni wajirudi kuri igice cha kabiri wa sura ya pili, maze kwakira ivyo vya mbere. Wana wakati mwambia mambo ya kwanza kwa miladi ya Mungu ye kuhonya isi, wakati anaweza kuharibu dunia, anaweza kuwamaliza waabudu miungu, kuhonya waganwa, anaweza kuwamaliza wakuu, anaweza kumaliza miji, ye kuhonya na waganwa na kumaliza wakuu. Leo Zefania ati nibarondere Uhoraho n'igishongo. Sura ya pili anaambia tafuteni Bwana
angali inawezekana. Tafuteni Bwana ingali inawezekana. Na mabudu bado yu karibu. Onyo wakati alikuwa anawaambia yatakayotokea. Sasa na sisi tuna siku inatungoja. Yesu alisema siku hiyo Luka 21:34, lakini jihadhari ndani ya mioyo yenu, lakini mioyo yenu isiye ndani ulevi na kulewa na kushirikiana na mambo ya maisha ya leo, ili siku hiyo isiwajie ghafla kama vile mtego. Tusaidie sana. Tuna siku ambayo inatuchunga hapo mbele. Kama tumesikia waimbaji wanasema Gloria, ahadi za Mungu zimefika, ili ya kwamba wamaamini. Mungu aliambia Waisraeli ili wajirudi, nao wamekataa kujirudi. Vimewadia, tayari vilikuwepo. Hatutarudi kwa habari hizo, kwa sababu mababu wamewachukua, akawachukua, kisha muri Irani y'ubuhunye wakanyuma wakapelekwa na Waperesi, baraza batwara abanyababuloni batwaramo n'Abisirayeli, nao wakapeleka Babuloni na wana wa Israeli. Mburi babaze kuzumvira, wamekataa kusikia onyo, byarabashitse imefika. Natwe Yesu, na sisi Yesu muri Luka, ndani ya Luka, ati dusenge kugira ngo umunsi, alisema tuombe siku hiyo, uyo munsi ndizo dushike kwa mutego, isije kama vile mtego, uzoze giturumbuka, isije ghafla, kuko uyo munsi waje kubisenya giturumbuka. Na siku hiyo Wayahudi wameipata ghafla, ariko baragarabiye imburi, lakini walikuwa wameambiwa habari. Iyo munsi uzoza, siku haya itakuja, si kama hii ya Wayahudi, kuko bo barabwiwe mu nyuma ingene bizogenda bazobivamo, sababu wao waliambiwa namna itatokea na kuweza kujirudi. Itakuwa sisi hii ni siku ya mwisho. Siku hiyo Paulo ameisema, amewaandikia Watesalonika sura ya 5:3, nasema wakati mtasikia wakisema hivi, kuna amani, kuna shida, ndipo kufa kitatokea ghafla. Kama jinsi machungu mjia mwanamke mwanamimba, tena hawatajiokoa hata kidogo. Kuna siku ambayo tunachunga itakuja ghafla kwetu. Siku hiyo ndio sema watu wanakufikia hakuna kitu, hakuna kitakayotokea. Yale Zefania anasema ikiwa ni ubaya wala wema Bwana hatatenda. Kuna watu wanafikiri Mungu ni upendo, ni amani, haiwezi kuharibu watu wanapenda. Hawa nasema ati uyo musi uzoza, siku hii itakuja wakati watu wanajihisi ya kwamba kuna amani, wakati wanafikiri kuna swali. Sasa ndugu zangu, sasa na hiyo onyo utujia sisi kwa leo. Siku ya leo tukifikiri yale yatokea Wayahudi, isitujie ghafla, iduhora ivyo yaho y'Abayuda, ikitukulia namna ilivyochukua Wayahudi, iduhora abantu kutimana, inawafuata kwa sababu wametupa Mungu, iduhora abantu gusenga ibigirwamana, adhabu ya sababu wameabudu miungu, iduhora abantu gukiza modagore, adhabu ya kwamba wameolea watu kwa sheria fulani, iduhora Isirayeli kutayikurikira, adhabu ya Waisraeli kutokufuata, iduhora Abayisirayeli kutayibaza, adhabu ya kutokumswali, iduhora Abayisirayeli kutayirondera, kutokumtafuta. Imani ufashe cyane tusaidie sana. Anaitwa Wakristo, wao wanaitwa Wakristo, kukurikira Imana kuri bo byaro, lakini kufuata Mungu wameshindwa. Basanga bibere mu bindi, nakuta wako katika mambo mengi, wameingia mambo mengine, wameingia mambo mengine, wameingia n'imyitwarariko y'ubugingo, kwenda na
na mambo ya siku ya leo. Muri Luka hatubwiye. Kama jinsi katika Luka anasema. Batwawe n'imyitwarariko y'isi. Wamekwenda kwa shida zao za ulimwengu. Ariko abahizi batubwiye. Lakini mashujaa wa munsi siku hiyo ubwenge bwose buzohera. Akili yote, yani ujanja yote itakwisha. Ivyo bitu ujanja buzohera. Hayo ujanja utakwisha. Ntambisigura muzobufise. Hakuna kuvitetea utakuwa nao. Ila muzobukira urubanza. Ili uweze kuokoka. Yesu yaraje. Yesu amekuja ngo dukire urubanza. Ili uweze kuepuka. Akafa. Arazihambwa. Na kuzikwa. Arazuka. Na kufufuka. Kugira ngo twebwe dukire urubanza. Ili sisi tuokoke shauri hiyo. Leo hapa abantu boko bubiri. Hapa kunaambia watu wa aina mbili. Bali wameshaka Israeli kwa mbele. Walikuwa kama Waisraeli mara ya kwanza. Babwiwe abahe Imana. Wale wameacha Mungu kugira ngo bayigarukire. Ili waweze kurudi. Abantu bahe batayihoraho. Wale wametupa Bwana kugira ngo bayigarukire. Ili wamrudie. Ariko kandi ari abandi babwiwe hano. Lakini hapa tunaona wengine abantu batigeze kuyirondera. Ni watu hawakuwahi kutafuta Mungu. Abantu batigeze kurondera Imana. Hawakuwahi kuwaza Mungu. Abantu batigeze gushaka Imana. Hawakuwahi kupima kuwaza Mungu. Ili wamfahamu. Hapo hawaokoe. Hapo Yesu yaraje. Lakini Yesu amekuja. Hapo kuna madukiza. Akafa ili atuokoe. Na undi. Tena hakuna mwingine. Kila Mungu rubanza. Atatuokoa na hukumu hiyo. Hakuna mwingine anaweza kupata ndani ya wokovu. Ni Yesu Kristo pekee yake. Acha tumalizie hapa na waimbaji waje. Wewe ukiwa hapa. Na swali hili linakutokea. Na unapenda kumrejea Mungu. Umeacha Mungu. Wewe haumuulizi kitu. Haumtafuti. Haumfuati. Uje hapa na watumishi wa Mungu. Na ule mwenye hajawahi kutafuta. Yesu amekuja ili akutafute na uokoke moto wa milele. Na siku hiyo yake na itakuta saa moto. Wakati watu wote watakuwa mbele ya sheria ya Mungu ili wewe uokoke. Kuna njia tulipewa ambayo upatikana wokovu isipokuwa na Yesu Kristo. Namalizia hapa. Kama una kila ambacho namwambia Mungu, ukipenda kurudi kwa Bwana, njoo tuombe Mungu. Au tumepitia na muda, hatuna kuvuta muda. Ni muda wako sasa. Umepewa karibu. Siku hiyo isikujie ghafla. Siku inaenda. Siku zinaenda. Yaliyo neno yamekaribia. Shida tunasikia na vita huwa zinatokea. Ndio wakati si dunia ilivyo. Basi ni dunia ya mwisho. Ni muda wako sasa. Sasa unaweza toka hapo unatokea. Wewe ukipenda kusikiliza na Mungu. Karibu kwa muda huu. Wagonjwa kama